سالا و سیمین زاینین ده و دما گل کرد لهر چار پرچه کردستان ده آلین سیاسی دموکراسی و ده همو قادین دین ده گلکی دستکفتی مزین به دست دخن و ده همان دمه تا گرلاین قهرمان لگاری زار و قندیل افسانیین قهرمانی نفسینه دما گشورش روجاوا جه ده همو آلیان ده گاوین مزین آبیتن و سیستم آخوا یا ارادی سیاسی و جغاکی لسر همان نتاوا دموکراتیک برخستن کرن هروها همو نتاو اول و مذهب جناب آخوا ده حماس کرن و سوریا شروجه را و یا میناکا هری گنجاو دما گوگل ما یا یه ازیدی بشنگاله گلک دست کفتین به دست خستن و اشا گو جبر چتین کشاندن هروها دما تکوشینا گله ما یا لأوروپا و لدبرین ناپوری بسایا هز فکر تکوشینا ریبر ما عبدالله و جلان آل سر ریا آزادی پیک هاتیه هم به دستکی کار دکن و دستکی دن لسر بینگاها کنفدرالیا روجلاتا ناوین دموکراتیک تکوشین دکن ریبر ما دناب 40 سالین دربازگویی ده دنابا کارکر خباتکر و روشنبیران لتباهی کردستان دست به تکوشین خواه یا مزن کرد جور جی تکوشین ما درباسی سر روجلاتا ناوین و جیهانی بویه مدریا فکر و نرینین ریبرتی ده هیزا خواه یا باراستینه به دست خست و ما لدجی جمینین خوازن چاند و بونا ما نبکر لبری خواه ددن بگو بیوانین اخلاقی مروفاهین ده بر چاوان را درباز بکر و همو جورین ایریشی هبونا ما دکر ام دان کوچبر کرن گنده ما شهوتاندن و روشنبیر ما تکوشر ما و خباتکار ما یه لسر همانین دموکراتیک تکوشین کرن خستن گرتیگاهان ده همان دمه ده وستن فکرین خواه یین نجد بارز دنابا جباکی ده بلاو بکن جبو تکوشین آمه یا دیروکی تو نبکن و نجد پارستیا خواه یا عثمانی یا کبن دریا نبیین خواه و نو بکن این وکی آتاتورک وردوغانین شوفینی کار خواه ین سرکه کرن شرط دفگرا آزادیه دما لبرانبره دستکفتین گله ما ین آزادی خواست تکچون ربره فکری دموکراتیک کرن هدف دریا کمپلویا ناف دولتی و دسته سیزده دولتین پیک هات ربرتی دیل گرتن و خستن گربا امرالی دنابا تجرید کرنک جوار دهشتن ربره ما خستن بزخت پسیکولوژی و معنوی او اف 22 سالان وان سیاستان لسر دمشینن دوی دمه ربره ما کومولویا وان مستر و بهستر ما ربره ما بفکر و فلسفه اخوه زمان کردستان رونی کرد و ریا گل ما یا جبو آزادی سرخبونه لدجی کریارین اردوغان و کومین گریدایوی بکرن جبر ویجی سیستما تجرید و زختا نفسی لسر ربره ما مزن کرن افجی بارمانجا دستکفتی انگل ما ین لتباهیا خاکینگریان کردستانین ببین بکر ام وک مالبات شهیدان لهرما جزیره بانگ لهمو آزادی خواست و
خیرخوازیya cîhanê ji sazî û rêxistinên mafê mirova dikin û di zoterên dema de destûrandî bikin û tecrîda li ser rêberê me rakin. Rêwar dayîn û malbat an jî parêzên karînin serdana İmralê bikin, di heman demê de rewşa girtîgehan İmralî were paşkirin. Heta rêberê me azad bibe, em wek malbatê şehîdan soz didin û em ê heta dawî di hemû qadên tekoşînê de pêşîngirtî bikin û xebatên xwe yên ji bo azadî û demokrasiyê bidomînin. Rêber mamosteyê me ye û em li ser bingeha fikrê rêberê xwe kar û xebatê xwe bidomînin. Em ê jî dijmin re jî isbat bikin û em ê her çar dîwarên girtîgeha piştîniyên û di aliyên ruhî de bi rêberê xwe bibin yek. Bêjî selam abo